米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天。第二任古大棒阿米路伊的卡瑞安阿里马克，依靠主胜过困境。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在给的阿米拉亚都苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。伊迪亚伊。Paswalan ni Yosua kuya tapatapang no sufiday. Aga ka kuke a matalaw. Sa iteren, sa fainainayan ko falutso. Nakani hanan no tapang amiluil ko asa namo a maamin han ningra. I Yosua sa kamutap at sifang tusa pulo lima at tusir. 于是约书亚对军官们说：“不要沮丧惧怕。”要坚强，要勇敢，因为上主要击杀你们一切的仇敌。约书亚记10章25节。Sari kakao, o kapatasan atau karurayan at lemak I urip itai, matia o asa ita amikariang to urip nomita, to sa katulad no parujo nomita. Nikarira, ano masamamaan ko urip itai, mikapot ko kawas I titaanan. Yomitier kita I cingraan I, terlalan ningra ko inurong nomita. 生活中的困苦患难，如同我们的敌人，攻击我们，使我们灰心丧志。但我们无论处在什么境况中，上帝仍然与我们同在。当我们信靠他，他就卸下我们的重担。米德伦吉达，我们同心祷告。Tabangau, sarujulan aku kufalujo a mitier I tisonan. Naukani mararit keso a mitiput I takwanan. To sakari haray no urip ako I karurayan a lemak. 上主啊，我要全心全意信靠你。因为你无时无刻保守我，使我在困境中仍有平安。Pakani I tatamanay ang nganganutapang G. Yes Kristo Ami Tolon. Amen. Nanay mapalamal no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。